nyene mutabia uo kana undu na wiva ulamwekio mwana asama kwa onaethiwa ni umwala matenguma ninye mwekio wachumwa 34 niguo muthia wa mwaka wa mbere wa kanisa kwa sikukuu ya Kristo Musumbi. Sikukuu ino yambiiwe ni asa mutheu Pius wa 11 mwaka wa 1925 kukita ukuswa wa motanu manthi. Omonthi kanisa yetani ya Kristo Musumbi ula usumbika na utonyi na ukumyo. Musumbi wateina wendo ula utatusumbika changingo kana kithui. Inde unenga kila umwe uguo wake. Tene bi usumbi ni wa Kush kwokio umuthuku muno utaindawa. Musumbi na andu make ni mauyiye muno. Itina mundu umwe moe ni wokia atabia Musumbi ni wese muito wa wausu ni wa mutabise be kaluma kabithe kithekani kwa uba mandwa mundu ulao kukalatia. Musumbi ni wa mutabise kiuki ina thina inde mundu usu amutabia ve thina munene. Musumbi amwe na ngumba nyingi ndonya kutuma ndabye balakai inde mundu moyosu amutabia aye maisye mwana wakula mukuni wa waile kulatia. Musumbi ni wathatie muno na aumia mwao mundu usu oawe kwa kwitwa. Itina ni watumia landu make ngumbau inde mayao na kaluma kau nondu wa kwiyenda andu mausumbi wake ni makwiye muno. Mundu umwe ayatonya kumina thina usu omonthi twitania Musumbi ula wenenganie kuondu andu make. Isomo ni ambe mwe aikwesela woni wa Mwathani Ezekieli no kuikithia ati imake ni weyumetie kumasubia. Nyamwe ingai Musumbi ni asia kana ningwe manthi ya malondu makwa nga maumia andu ni manthi ingi ngethi wa mwethi wa malondu makwa. Ngai mwene akatethia wia wake. Mabinda kenda isomo ni ndeto inonye netumikite kuonania kana Ngai ni wosete wia uta wake mwene na keli kana akianisya utianio wake na andu ala weyaniye namo kwisila Yesu Kristo Musumbi waitwe na ndongo yaitu na nthi. Isomo ya keli ni ta mutalatala kana manifesto ya silikali itongoewe ni Kristo. Yakeye kibathukanio na mitalatala ila asumbi kimanthi matutabasya ati kisomo cha mana nyumba cia mbesa nini koti monini uiti wa mana ukui museo mawi kwa wingi ukwati kuongeleka nzeve ya mana kiucha mana ona atumia na iveti vatenga asya na inge mbinge netwesikana inge mo no kunena vatemeko. Inde itina wa kila miaka 5 moka ingi na uvungu mwongele monyo manifesto ya Ngai inde ilie ou nondo yevo ni yaguo na ndio vongo tio lau wena ikanda ya ukolia. Ngai ni Musumbi mwekeku ula utakengana kana kukengeka na niwe yani asya utianio wake na andu make. Ngai ti mundu undu unena uvungu. Ngai ti mundu undu utonya kuvindwa maoswanio make. Chonthe kila wathana niwe yani asya nunena na ayianisya. Isomo ni yu ya keli Paulo etulikania unu Ngai wakwatie usumbi wake na undu ukululumilia nginya ila Kristo ukamina mumaitha wa muthia ulani kikuo. Kristo ekie undu utayutonyeka ni ungi kusinda thabu na Satani kwa kiku chake. Akunie Satani ngomi ya manyu amulecha nthi. Ekie une kana atubetangane na mionzio na itausya mumaitha. Ni wabutie mathie maitu kwa pamwe na miaila yaendanitie pamwe namo na amana ngavyo kwa kwambwa kwake ngelanioni. Kwa kugwa ngelanioni ni wasindie monene na mokumu na amekithia nthoni kwa kusinda kikuvinya. Ekie uko ndu witu na no nginya tumuthaithe tawe Musumbi waitu na nthi.
uvoni musio wa umuthi Mathayo etulikania iulu wa usumbiki na usumbi wa Kristo. Usumbi wake ni wa ulungalu nondu akasilila kila umwe kuyanana na meko make. Ula mulungalu akatuwa na ula muthuku akakananiwa na akakanwa. Paikethe wa ulusani ung'ei useleke kana musukumano usumbi ni wake akasumbika na muguo nondu akasinda iulu wa andu na kutua milau na matuma mo matwike tuvyo twingoto twa kusea. Mbai ndiko kilila yukite na ingi na mbai ikamanyasya ingi kukita. Ngao yake ikethi wa muwe na ulungalu anyanya wa sikukuu ino ikamesya bata oila twe munenga Kristo. Kibila kila kinene vyo na mbungu cia usumbe wa ngoo situ bala wenda muno kusumbika akasumbika kila ngoo na kwa kwika au akasumbikia nthinima ethi wano usumbikite bau tana na kwiwa moyo ethi wanda sumbikite mukuli alike nondu yasya neo njenge bingo cia mwamoni ethi wa mundu ana wiba no kwiwa wasya wakwa na kumbingo ya nengulika kwake na kuisania nake ethi wano usumbikite kwaku no vaita muthei vai wasyo kuminokelia tuitane asikuku ino ya Kristo musumbi tumuthoche asumbike ngoo situ nondu ta mwethi museo Yesu ndetuvinyia kana kututhinia ta asumbiki manthi. Twamutwikithia Yesu musumbi na mwethi witu vai kindu kikatwaia nondu tukekala nyumbani mbanake ya musumbi waitu Yesu Kristo tene na tene. Moguo ni withiwe nenyu.